Dobrodošli, moje ime je Nemanja i danas ću vam predstaviti naše nove modele proizvoda detektor špijunske opreme. Usput ću vam pokazati koliko su praktični u realnim životnim situacijama i koliko vam mogu biti od koristi. Detektor špijunske opreme je jedan od najsavremenijih uređaja za zaštitu od špijunaže koji možete naći na tržištu. Upotrebljava se vrlo jednostavno, izuzetno je osetljivosti i performansi, te će vam pomoći da nepogrešivo pronađete uređaje kao što su mobilni telefoni, GSM, RF prisluškivači, GPS trakeri za praćenje, Wi-Fi uređaji, bežične špijunske kamere, bežični mikrofoni i snimači razgovora. Ovaj sofisticirani detektor je praktičan za korišćenje, pa ga možete lako nositi svuda sa sobom i pretraživati prostorije i okruženje koje želite. Profesionalni detektor ST3000 Plus je elegantnog dizajna, izrađen od visoko kvalitetne aluminijumske legure otporne na habanje i grebanje. Izuzetno je kompaktan uređaj sa fleksibilnim antenama koji će zadovoljiti najviše kriterijume i standarde kada je u pitanju završna obrada samog aparata. Model 1 je izrađen od visoko kvalitetne plastike, takođe otporne na habanje i na udarce. Kvalitetno plastično kućište ga čini vrlo praktičnim za nošenje jer je težina uređaja svedena na minimum. Model 2 je izrađen od kvalitetne legure metala koje se ne greje pri dužem radu uređaja, zahvaljujući odličnom sistemu hlađenja kojim je ovaj uređaj snabdeven. Ovaj model je ujedno i zgodan za nošenje jer je najmanji, možete ga smestiti čak i u džep. Kada detektuje špijunski uređaj u prostoriji, detektor se oglašava svetlosnom, zvučnom ili vibracionom signalizacijom. Način upozorenja birate i podešavate sami u zavisnosti od terena i prostorije koja se pretražuje. Detektor jednostavno nosite kroz prostoriju, a kako se približavate mestu na kome se nalazi špijunski uređaj, signalizacija se pojačava. Model ST3000 Plus ima i LCD ekran na kome se ispisuje frekvencija i jačina signala. Model 1 posjeduje mogućnost ometanja signala, što dolazi do izražaja kod otkrivanja uređaja koji su u pasivnom režimu rada. Detektor špijunske opreme možete koristiti kao zaštitu od špijuniranja i ima namenu otkrivanja špijunskih uređaja koji su postavljeni u prostoru u kojem živite, radite ili putujete. U pitanju je sofisticirani instrument velike osetljivosti koji brzo i precizno otkriva gde su postavljeni prislušni i drugi špijunski uređaji, u vašem stambenom ili poslovnom prostoru, automobilu, telefonu. Sprečite da poverljive informacije dođu do zlonamernih ljudi, očistite svoj automobil od prisluškivača i lokatora, zaštitite važne korporativne informacije i svoje poslovanje. Ukoliko ste raspoloženi, možete pogledati još interesantnih uređaja na našem kanalu. Klikom na subscribe, budite u toku sa najnovijim uređajem u našoj ponudi, jer imate pravo da znate više.